Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Umuherwe w'umunyasudani Mo Ibrahim yanenze amatora ya Tanzania avuga ko biteye agahinda kubona igihugu nka Tanzania gikumira abarwanya ubutegetsi mu matora, avuga ko bitari bikwiriye na gato kuko byerekana ko demokarasi ku mugabane wa Afurika iri kure nk'ukwezi. Uyu mugabo washinze umuryango Mo Ibrahim Foundation utanga ibihembo ku munyafurika uri ku butegetsi ku neza, yavuze ko bitumvikana ko igihugu gitegura amatora kikayezamo abatavuga n'ubutegetsi bakomeye. Kuri Mo Ibrahim ngo no gufunga abantu hatundira isuni byari ngombwa, bagomba guhabwa amahirwe bagahatana uwo abaturage bashaka gatsinda. Umuherwe yavuze ko niba uko Samia Suluhu Hassan yakunzwe cyane mu gihugu ku buryo agira amajwi 97% amaraso yamenetse atari kumeneka kuko yakaba yaratowe abantu ntibigaragambye. Amatora yabaye tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka yakurikiwe n'imyigaragambye y'abayamagana. Kwa mbere nibwo Samia Suluhu Hassan yarahiriye inshingano. Umuhango wabaye mu ibanga utaritabiriwe n'abaturage basanzwe, abarwanya ubutegetsi ndetse n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu. Yamaganye amatora bavuze ko babogamiye kuri Perezida Samia Suluhu Hassan wari usanzwe afite ubutegetsi. Bwana Mo Ibrahim avuga ko byavuye mu matora ya Tanzania biteye impungenge ndetse n'inkeke kuko nta mucyo wabayemo. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Kenya aravuga ko umwuka usa n'uwatangiye kugaruka muri Tanzania, ariko abanyamahanga biganjemo abanyakenya bamerewe nabi muri iki gihugu cyo muri EAC. Abanyakenya bashinjwa kuba bahamagariye abaturage ba Tanzania kwigaragambya bamagana amatora, ndetse polisi ya Nairobi yatangaje ko hari abaturage b'iki gihugu bafatiwe ku mpaka bashaka kwambuka ngo bajye muri Tanzania gutiza umurindi imyigaragambyo. Polisi ya Tanzania na Perezida Samia Suluhu Hassan bemeza ko imyigaragambyo yasembuwe n'abanyamahanga kuko mu busanzwe abanyatanzania batagira umuco wo kwisenyera w'igihugu. Icyakora ntibatangaje ibihugu abanyamahanga bashinjwa ko inyama bibakomokamo. Hanyuma ariko ishyaka ritavuga n'ubutegetsi buyobowe na Samia Suluhu Hassan ryatangaje ko guhera ku wa gatatu tariki 5 z'ukwezi kwa 11 kugeza tariki ya 11 z'uku kwezi ari iminsi y'icyunamo cyo kwibuka inzirakarengane zaguye mu myigaragambyo yabaye guhera tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ku munsi w'itora. Ibi ni byatangajwe na Brenda Rupia ushinzwe itangazamakuru no kumenyekanisha ishyaka ku wa kabiri. Brenda yavuze ko mu rwego rwo guha icyubahiro abaguye mu myigaragambyo guhera ku itariki 5 kugeza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 ibendera ry'ishyaka riri hose ku biro by'ishyaka rizurutswe rigezwe mu cya kabiri kugeza iminsi 7 ishize. Kugeza ubu ntabwo leta ya Tanzania iratangaza umubare w'abaguye mu myigaragambyo, gusa ishyaka Chadema ryo ryatangaje ko abantu 800 aribo baguye muri iyo myigaragambyo. Abakinnyi 7 b'abato b'umupira w'amaguru muri Tanzania barimo bari bahagarariwe n'ikigo Viral Scout Management bicaye mu mvururu zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Standard. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'iki kigo ryemeje ko umwe n'imbaga avuga amazina y'abitabye Imana arimo Rajabu, Anthony Riko, Abdul Karim Ali, Peter Elia, Mushani Musa, Omar Musa na John Hosea, bose ngo barashwe mu gihe cy'imyigaragambyo bari mu mujyi wa Dar es Salaam, Mbeya na mwanzo w'abaturage bagaragaza kutanyurwa n'ibyavuye mu matora. Ubuyobozi bwa Viral Scout Management bwamaganye iki gikorwa cy'ubugome, bwavuze ko ari igihombo gikomeye ku mupira w'amaguru wa Tanzania n'ibihugu byose byo muri kano karere. Mu itangazo ry'abagaragara mu magambo agira ati nta muntu ukwiye kwamburwa ubuzima bwe cyangwa se mu buryo nk'ubu. Abana bari bafite ejo hazaza heza mu mupira w'amaguru kandi urupfu rwabo ni igikomere ku gihugu cyose. Kugeza ubuyobozi bwa polisi ya Tanzania ntiragira icyo butangaza ku byerekeye urupfu rw'abo bakinnyi, naho Minisiteri y'Urubyiruko n'Imikino ntirasohora itangazo ryihariye. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe abanyamurenge bari kumwe n'andi moko y'amabembe, Abafurero, Abashi n'abandi batuye mu Minembwe muri zone ya Mwenga, Fizi na Uvira bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'u Burundi bazishinja kwicisha abanyamurenge inzara. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, abaturage, abami gakondo ndetse n'abagariye inzego z'abagore baramukiye mu myigaragambyo ku wa kabiri. Mu itangazo rigena n'abanyamakuru ryo ku wa kabiri rivuga ko ingabo z'u Burundi nabo bafatanya bakambitse mu duce twose tuvamo iby'ibanze abaturage bakenera birimo imiti, umunyu, isukari, isabune n'ibindi ngo babashe kubaho. Bavuga ko ingabo z'u Burundi ziri gukora bibangamiye uburenganzira bw'ibanze bwa muntu kandi ko ari amasezerano mpuzamahanga bibuza. Iri tangazo rivuga kandi ko izo ngabo n'abafatanya barimo Wazalendo, FDLR bamaze imyaka 8 bagize gukora jenoside abanyamurenge, abacitse ku icumu bakabicisha inzara abandi bakabamenesha. Harabitangaza rivuga ko bicisha abaturage inzara kandi ko ibyo bagize nk'intwaro y'intambara igamije kubarimbura. Iri tangazo rivuga ko iki ari icyaha cy'intambara kandi gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Abanditse itangazo bagize ibyo basaba birimo gukurirwa mu maguru make impamvu zituma ubufasha butagera ku baturage kandi agashyirwaho komisiyo idafite aho ibogamiye ishinzwe gukora ubugenzuzi. Barasaba kandi ko ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwabo zava zigasubira iwabo, gusubiza abaturage mu byabo no gukira impunzi hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Barasaba ko hatangizwa iperereza ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe n'ingabo za leta nabo bafatanya barimo ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Barasaba kandi ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe na MONUSCO bashaka igisubizo kirambye. Mu myaka 8 y'intambara imaze itangiye yahitanye abantu benshi, isenya imidugudu irenga 500, amashuri arenga 100, amavuriro arenga 40, ikura mu by'abo abaturage barenga 3,000,000. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ako gace kagenzurwa n'abarwanyi umutwe twirwaneho bafatanije n'umutwe F7 turahafashe nyuma y'imirwano yavanye ingabo za leta mu Minembwe Mikenke n'inkengero zaho. Aka gace k'icyaraba hatuye ubusanzwe ibicuruzwa bya ngombwa nk'imiti, amavuta, amasabune, umunyu, isuka
ko hari n'ibindi biribwa bateza ubwabo bayivana mu mujyi wa Uvira. Santos Mufasha ukuriye imiryango Société Civile muri ako gace kuwa kabiri yari mu myigaragambyo kandi ari mu bayiteguye avugana na BBC yaravuze ati abarwana nibarwane abaganira nibaganira ariko bareka abantu bagende bacuruze kuki bavuga ngo twicwe n'inzara. BBC yagereje kubaza uruhande rwa leta ya Kivu y'Epfo agenzurwa na leta hamwe n'igisirikare ku ifunguro ry'amayira agana mu gace ka Minembwe ariko ntibyashoboka. Mbere ingabo z'u Burundi zavuze ko ubutumwa bwazo muri Kongo zibukorana ubunyamwuga no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abigaragambye bavuga ko ibikorwa byo gufungira abantu aho bakura ibyangombwa nkenerwa bigize icyaha cy'intambara. Mufasha avuga ko nyuma y'uko twirwana bifasha Minembwe n'inkengero zayo uruhande rw'ingabo za leta rwatangiye kubuza ibicuruzwa kwerekezayo ariko hari hasigaye inzira ndundu yatumaga hari ibitugeraho. Ati muri aya mezi ya vuba hiyongera ingabo z'u Burundi ziraza zirafunga n'abandi bakorana ba Wazalendo bashyize bindira mu nzira zose babuza abantu kugira ikintu kiva hanze bazana mu Minembwe. Mufasha yavuze ko na mbere yo gufunga amayira burundu ku bicuruzwa ikintu cyaguraga amafaranga 5,000 cyari kigeze kuri 30 ariko noneho nabyo ubu ntibihagera. Abigaragambye kuwa kabiri bumvikanye bavuga ko abana bagowe ko abagore bagowe kubera kuri ibyangombwa nkenerwa nk'imiti n'ibindi. Mufasha yavuze ko uretse ibyangombwa nkenerwa bitakibageraho n'imiryango mpuzamahanga ifasha yajyanaga imiti muri ako gace ubu ngubu bitemerewe kuhagera. Minembwe ni agace kari mu misozi gaturanye n'imisozi miremire ya Fizi mu burengerazuba bwako hari ibyaro n'imisozi miremire ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Mu burasirazuba hagana ku kiyaga cya Tanganyika niho hari umujyi wa Uvira na santere zimwe na zimwe nka Fizi, Baraka n'ahandi n'aho ibicuruzwa. Abatuye Minembwe bavuga ko ingabo za leta bafite ibikorwa bazo bafunze amayira Minembwe, Fizi, Baraka, Uvira, Minembwe, Rurenge, Minembwe, Ndundu, Uvira bigatuma nta bicuruzwa bishobora kuva muri izo santere cyangwa Uvira bigana mu Minembwe. Mufasha avuga ko ingabo za leta zafungiye hari ahantu hitwa Mikarati hanyuraga benshi bava n'abajya Uvira. Ati baravuga ngo twirwaneho nive umukenye abaturage batahe leta ihasubire kandi leta yavuye itsinzwe na twirwaneho na M23. Buri wese avuga ko arwanira kubaho kw'abaturage. Twebwe icyo tutumva ni gute uvuga ngo urwanira igihugu kirimo abaturage kandi ugashaka kubicisha inzara n'imibereho mibi. Abarwana nibarwana baganira baganire ariko bareka abantu bagende bacuruze. Ni abantu bagenda kuzana ibintu nta uba yitwaje intwaro kuki bashaka ko twicwa n'inzara. Mufasha yavuze ko abaturage bashaka kujya kwivuza Uvira babareka bakagenda. Ati icyo bashingiraho ni ukuvuga ngo ntihagire igicuruzwa kiva Uvira ngo abanyaminembwe nihaduye bose nibatwirwaneho ikirero kikadutangaza kugira ngo uvuge ngo abaturage bose abasaza n'abakecuru n'abana ngo nibatwirwaneho barayiza aho iri bamaze imyaka 8 barwanayo ibyo ni ibyabo. Ku masezerano hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Gitega igisirikare cy'Uburundi gifite ingabo muri Kongo zagiye kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'Abarundi hamwe n'imitwe y'ingabo z'ibihugu byombi zumvikanye kurwanya nk'uko ibihugu byombi byabitangaje. Abigaragambije mu Minembwe kuwa kabiri bumvikanye bamagana ingabo z'Uburundi kandi bazisaba kuva muri ibyo bice. Mufasha yabwiye BBC ati twamagana ingabo z'Uburundi cyane cyane uko nibo benshi bari aho hantu kandi bakorera ingabo za leta. BBC yagerageje uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ku kirego cy'uruhare mu gufunga amayira ageze ibicuruzwa nkenerwa ku baturage b'Minembwe. Gusa ku yindi birego igisirikare cy'u Burundi cyavuzwe muri aka gace ka Minembwe cyatangaje ko gikorana ubutumwa bwacyo muri Kongo ubunyamwuga no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Cyatangaje kandi ko abanyamurenge n'andi moko batuye muri ako gace atigeze agira impungenge kubera abasirikare b'u Burundi bahari. Naho Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa Patrick Muyaya yavuze ko Doha leta ya Kinshasa irimo kuganira ku kurangiza M23 kuri ubu. Mu kiganiro na radio na televiziyo y'igihugu RTNC kuwa kabiri Muyaya yavuze ati twebwe Doha hariya turimo kuganira uburyo bwo kwica M23 uko uteye ubu ngubu no kuvuga ko badashobora gutekereza ko bashobora gukomeza kuba mu muco w'igihugu bigaruriye. Patrick Muyaya katembwe kandi kuwa gatatu ushize yari yatangaje ibingi bagaruka mu biganiro by'Doha ati yabe Washington cyangwa Doha ntituzahungabana ku bibazo bijyanye n'ubusugire cyangwa se imirimo y'ibanze ya leta. Muyaya avuga ko kwikubitira hatangazwa itangazo ry'amahame M23 agomba kurekera aho ngaho kuba uko imeze ubu noneho bigatuma leta yohereza uburyo yateganije bwo guteza imbere igice cy'uburasirazuba bw'igihugu. Yakomoje kandi kwirekurwa ry'imbohe rimaze igihe ritangajwe ashimangira ko bizakorwa dosiye ku yindi ku bijyanye n'abagize M23 bafungiye Kinshasa. Avuga ko na guverinoma yohereje urutonde rw'abasirikare bafashwe ubwo batera M23 kuva Goma yafatwa bagomba kurekurwa. Ibi bitangajwe mu gihe yateganyijwe muri iki cyumweru ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23 Doha ariko impande zombi zikaba zikomeje gushinjanya kurenga ku gahenge. Ibitangazwa na guverinoma ya Kongo bishobora kurushaho kubangamira inzira y'ibiganiro kurushaho ku ruhande rw'uyu mutwe w'inyeshyamba umaze ibyumweru byinshi ushinja leta kurangwa n'imvugo n'ibikorwa bigaragaza ko idakeneye amahoro ahubwo ikeneye intambara no kubangamira inzira y'amahoro. Uyu mutwe umaze iminsi ushinja leta ibirego byinshi muri uru rwego ukavuga ko ukomeje kotswa igitutu gikomeye n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bacyo ku mirongo yose y'imbere ku rugamba, ukavuga ko nawe witeguye kwirwanaho no kwivuna umwanzi. Ingabo z'Urundi ariko kandi ubu ziravuga guhutaza abaturage mu duce twa Minembwe na Mikenge muri teritwari ya Fizi muri Kivu Amajyepfo nyuma y'uko kuwa kabiri bakoze imyigaragambyo bamagana ubugome zimaze igihe zibakorera. Abatuye muri turiya duce bavuze ko ingabo z'Urundi zabuje abaturage kuri isoko rya Bijombo muri Fizi kuva hagati mu kwezi kwa 10. Ingabo z'Urundi ziri muri Mikarati kuwa kabiri bivuga ko zakumiriye abagore n'urubyiruko bageragezaga kujya ku isoko. Umubyeyi w'abana uri gukora ubucuruzi bw'imboga ku isoko rya Bijombo witwa Yvonne Nyembo utuye Mikenge
yasobanuye ko usibye kuba ziriya ngabo zarabujije abaturage kurema isoko zanabahutaje. Yavuze ko abasirikare b'Abarundi bakuyise bakanahutaza abaturage ku buryo hari n'abo bakangije urufaya rw'amasasu nyuma yo kutubahiriza amabwiriza yabo. Ati bishoboka bite ko batwicira mu gihugu cyacu? Ntitujya ku isoko kandi ariho twakuraga imibereho. Abasirikare b'Uburundi bafunze imihanda kandi uwo ari we wese ugerageje kuyambuka arakubitwa cyane, hari n'abahohoterwa bikomeye. Bagomba gusubira mu gihugu cyabo bakareka Kongo yacu ikabaho. Amashusho akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage benshi b'Abanyamulenge bigaragambya bamagana urugomo, ubwicanyi no kwicishwa inzara bamaze igihe bakorerwa n'ingabo z'Uburundi. Abo barasaba ko izi ngabo ziva iwabo zigasubira mu gihugu cyazo. Agace ka Minembwe kiganjemo cyane abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge kamaze igihe kugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibitero bya za drone bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'ingabo z'Uburundi, imitwe ya ndetse na FDLR. Ibyo bitero bigamije kurwanya twirwaneho umutwe w'Abanyamulenge bivugwa ko ufitanye isano n'abarwanyi b'M23. Gusa abasivile nibo babigwamo. Muri Nzeri umwaka imiryango y'Abanyamulenge mu duce twa Minembwe na Karehe bagabwe ibitero bya drone byahitanye abasivili benshi. Ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'abambari bazo zakoresheje drone za CH4 mu gusenya imidugudu y'Abanyamulenge zibashinja gushyigikira abarwanyi b'M23 bagenzura uduce twinshi twa Kivu. Mu gihe ingabo z'Uburundi zikomeje gushinga ibirindiro mu Kivu y'Amajyepfo zibakora kugira ngo zihagarike M23, ibikorwa byazo by'ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge biriyongera. Kuri Abanyekongo batangiye kwigarambya basaba ko izo ngabo zisubira mu gihugu cyazo. Uburundi bworeje ingabo zirenga 20,000 mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka 2 ishize ngo zifashe ingabo za Kongo mu ntambara zirwana mu M23. Gusa ingabo ntizabaje gusunika abarwanyi buriya mutwe ngo bave mu duce bigaruriye. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika baritswe imirimo y'umunyarwanda Gakwenza Rukire Basharija yandikiye urukiko rushinzwe ku itegeko nshinga muri Uganda asaba ko rutesha agaciro kandidatire General Moses ari guhagararira akarere ka Jumani Iburengerazuba mu nteko ishinga amategeko kuko afite imbaraga nke z'umubiri kubera sabukuru. General Moses ari imyaka 86 asanzwe minisitiri w'intebe wungirije wa Uganda ndetse na deputy uhagarariye akarere ka Jumani Iburengerazuba. Mu bikorwa byo kwiyamamaza umusirikare uri mu zabukuru ntabasha guhagarara cyangwa se kwicara kubera imbaraga nke z'umubiri ziturutse ku busaza. Abaregera urukiko baravuga ko kongera gutora General Moses ari guhagararira akarere ka Jumani mu nteko ishinga amategeko byaba ari ukwica uburenganzira bw'abaturage bwo kubaza abayobozi inshingano. Abanenga ubutegetsi bwa Uganda bagaragaza ko yataza ku butegetsi bw'igitugu uyu musirikare ataka abahagarariye abaturage mu nteko ishinga amategeko. Abo barimo Rukire Basharija bavuze ko bitumvikana ko umuntu utabasha kuvuga, utabasha guhagarara cyangwa se ngo anumve adakwiye ko ari umuntu uri mu nzego za leta. Ubwo ishyaka NRM riri ku butegetsi ryemeraga kandidatire General Moses ari yabitanze ari mu modoka kubera ko atari kubasha guhagarara wenyine. Amashusho akunze kujya ahagaragara yerekana umusirikare buri gihe afashwe mu maboko n'abasirikare cyangwa se abandi bantu bamufasha kuko ubwo nta kintu na kimwe abasha kwikorera kubera ubusaza n'uburwayi. Abajyanye icyo kirego bavuga ko komisiyo y'amatora nayo yateshutse ku nshingano ikemera kandidatire y'umuntu utakaba yahagararira abaturage hari hose. Muri iki kirego bakijyanye baravuga ko Abanyarwanda bakeneye guhagararirwa n'abantu bafite imbaraga, bagasanga urukiko rukwiye gutegeka ko kandidatire ye iteshwa agaciro bagashaka undi. Abagabo kandi barashaka ko inteko ishinga amategeko itegeka ko umuntu uyijyamo agomba kuba afite ibyangombwa bigaragaza ko afite ubuzima buzira umuze. Reka nsoreze kuri iyi nkuru yo mu Buhinde aho b'Imana bakiri bato bakisanga mu buraya buhoraho. Uburaya bwangizeho ingaruka nyinshi, umubiri wanjye urara umunaniro kandi ubuzima bwanjye bwo mu mutwe bwarangiritse. Niko Chandrika izina yahawe kubw'umutekano wasobanura uko yiyumva. Ubuzima bwa Chandrika nk'indaya bwatangiriye umuhango w'idini icyo gihe afite imyaka 15. Avuga ko yajyanwe ku rusengero ashyingirwa Imana mu muhango gakondo w'iwabo. Mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ati yogere sinzi icyo umuhango usobanuye. Ubu Chandrika afite imyaka irenga 30. Avuga ko rero amafaranga mu gukora imibonano mpuzabitsina kuva afite imyaka 15. Intara mu majyepfo w'Ubuhinde yitwa Karnataka irimo gukora ubushakashatsi bugamije kumenya abantu nka Chandrika bisanze mu buraya nyuma yo kwiha Imana mu migenzo iri mu muco wa Devadasi. Umugenzo wa Devadasi cyangwa se abaje w'Imana ukomoka mu majyepfo w'Ubuhinde ukaba umaze imyaka irenga 1000. Mu ntangiriro abagore bakoraga nk'abahanzi mu nsengero bamenyekana cyane mu kuririmba no kubyinira Imana, ariko imyaka yagiye ishira uwo muco wa Devadasi wahindutse uburyo bwo gukora uburaya mu buryo bwemewe. Nubwo kubuza umuco byatangiye mu gihe cy'ubukoroni mu bice byinshi by'Ubuhinde, muri Karnataka uwo muco waciwe ku mugaragaro mu 1942 nyamara cyakomeje gukorwa kugeza amagingo ye. Abagore ba Devadasi bamugera bashobora kugira uwo bakundana bya hafi ariko bagakomeza no kwakira n'abandi bagabo bakora imibonano mpuzabitsina. Benshi muri bo bimukira mu mujyi nka Mumbai kugira ngo bakorere mu nzu z'uburaya zateye imbere. Nyuma y'umuhango wo kumutura Imana wera umujyi wa Belgaum, Chandrika yagarutse mu rugo mu buzima busanzwe imyaka 4. Hanyuma umugore w'umuryango wamujyana mu mujyi w'inganda wa Sangiri amusezeranya akazi ko mu rugo ariko bakomeza kumufasha amusize mu nzu y'uburaya arigendera. Chandrika avuga ko ubwo buzima bwari bumeze ati ibihe bya mbere byabigoye cyane, nararwaraga sinashobora kurya cyangwa se gusinzira neza, natekerezaga guhunga ariko buhoro buhoro narabyakiriye. Icyo gihe Chandrika avuga ko afite imyaka 19 gusa, afite ubumenyi buke cyane kandi ntiyasobanukirwaga neza ururimi rw'Ahindi cyangwa se marati zikoreshwa isangire. Mu magambo yati bamwe mu bagabo barankubitaga abandi bakoresha imvugo mbi zikomeretsa, byarangoye cyane kubyihanganira. Abakiriya bo mu nzu y'uburaya ngo biganjemo abanyeshuri ba kaminuza, abashoferi,
abavoka ndetse n'abakozi ba Nyakabyizi. Shandirika akomeza avuga ko yaje kubona umukunzi akaba yari umushoferi utwara rukururana binyuze mu kazi k'uburaya Isangire. Avuga ko babyaranye abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Uwo mukunzi we ngo yitaga ku bana mu gihe Shandirika yakomeza gukora mu nzu y'uburaya, aho yajyaga yakira abakiriya bari hagati y'10 na 15 ku munsi. Imyaka mike nyuma yo kuvuka k'umwana we wa kabiri, Shandirika avuga ko uwo mukunzi we yaje gupfa azize impanuka y'imodoka, bityo Shandirika ahita asubira ku ivuko i Berigomu, ari naho BBC yamusanze ijya gukorana nawe ikiganiro. Ankita na Shiripa bombi bafite imyaka 23, bakaba ari ababyara ba mu cyaro gerere mu majyaruguru ya Karnataka. Cyo kimwe na Shandirika nabo baturuka mu bwoko bwa Dalit, itsinda rihura n'ivangura n'ihohoterwa rikomeye mu Buhinde. Shiripa yacikije amashuri amaze umwaka umwe gusa agiye kwiga, akorerwa imihango yo kwihimana mu mwaka wa 2022. Ankita we yize kugeza agize hafi imyaka 15, maze ababyeyi bategura umuhango muri 2023 ariko arabyanga. Nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe we, ababyeyi bakomeje kumuhatira kuba devadasi. Ati ababyeyi banjye bambwiye ko bashaka kunyagura imana z'abakobwa ndabyanga. Nyuma y'icyumweru batangiye kunyima ibiryo, narabaye cyane ndetse nkomeza no guhatiriza, ariko muzi ko ngira ndabyemera kubera umuryango wanjye. Nambaye nk'umugeni maze nshyingirwa Imana. Ankita yambaye umukufi mu ijosi uriho amasaro yera n'ay'umutuku nk'ikimenyetso cy'uko ashyingiranwe n'Imana. Avuga ko yaba nyina na nyirakuru nta n'umwe wigeze aba devadasi. Umuryango we ufite ubutaka buto bakura bibatunga, ariko avuga ko ubwo butaka budahagije. Icyo ngo nicyo cyabateraga ubwoba ko niba nta muntu uhaye Imana ngo bazayirwaho n'igihano cy'agasuzuguro. Abagore ba devadasi ntibemerewe gushaka abagabo, ariko bashobora kugira bakundana bya hafi, bashobora kuba barashakanye n'undi mugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Ankita avuga ko yanze gukurikiza ubushake bw'abagabo bose bamuganaga, ahitamo gukora nka Nyakabyizi mu buhinzi, aho ahembwa hafi amadolari 4 ku munsi. Ubuzima bwa Shiripa bwahindutse mu buryo butandukanye nyuma yo kwiha Imana. Yatangiye gukundana n'umukozi w'umwimukira, avuga kandi ko uwo mukozi yamusanze kuko yari azi ko ari umudevadasi nk'uko abagore benshi b'abadevadasi babigenza. Shiripa yabaye hamwe n'uwo mukunzi we mu rugo rwe. Hano arasobanura uko byagenze. Ati yabaye nanjye gusa mu mezi make antera inda, yampaye amafaranga n'ibihumbi 3 by'amarupe, ni ukuvuga amadolari 35 y'abanyamerika mu gihe twari hamwe. Ntiyigeze agira icyo avuga ku nda yanjye. Igihe cyarageze aragenda burundu ndamubura. Shiripa wari ukiri muto yisanze wenyine atwite inda y'amezi 3, avuga ko ari akaga gakomeye. Ati naragerageje kumuhamagara ariko telefone ye ntiyabonetse, sinzi n'abakomoka ngo najya kumushaka. Sinigeze njya gutanga ikirego kuri polisi ngo bamfashe kumushakisha. Muri gahunda yacu turabizi ko abagabo bataza kutureba bagamije kubana natwe. Dr. Bagirashimi ni umuyobozi mu muryango utabara leta witwa Sakri Trust, kandi umaze imyaka irenga 20 akorana n'abagore ba devadasi. Avuga ko ibikorwa byo gusinyikira abakobwa muri uwo muco bikomeje n'ubwo byaciye ku mugaragaro. Ati buri mwaka ni muri dutabara abakobwa 3 cyangwa se 4 barajyanwa kugirwa aba devadasi. Gusa hari n'abandi benshi bajyana ngo ntitubimenye kuko ibirori byinshi bibera mu ibanga. Tubimenya gusa igihe umukobwa muto atwite cyangwa se havutse umwana. Uyu mudokiteri avuga ko abagore benshi badafite ibyangombwa by'ibanze, bafite amafunguro make kandi bamwe nta bumenyi buhagije bafite kuko batiga. Ikindi yavuze nuko usanga abantu b'abakobwa muri abo gace barana ubwoba bukababuza gutora ngo bavuge nibura bahabwa ubufasha. Avugana na BBC ati twakoze ubushakashatsi abagore 10,000 baba devadasi mu karere ka Vijayanagara. Nabonye abagore benshi bafite ubumuga, abatabona cyangwa se abandi bari mu kaga binjijwe mu system. Hafi 70% ntibagera no barambika umusajya. Abagabo baza kubasaba kuryamana nabo akenshi banga gukoresha agakingirizo gatuma abana batwita batabiteguye kandi bakiri bato. Bamwe baviramo kandi kwandura virusi itera sida no kuyikwirakwiza nk'uko uyu mudokiteri akomeza abisobanura. N'agahinda kenshi wongeraho ko hafi 95% by'abagore ba devadasi baturuka mu bwoko bwa Dalit, abandi ko baturuka mu muryango wo mu yandi moko. Bitandukanye n'igihe cyashize abagore ba devadasi b'iki gihe nta bufasha cyangwa se amafaranga bahabwa n'amatorero. System ya devadasi n'ubucakara gusa. Abagore ba devadasi bo n'abahuza ari bo bateranira ku rusengero rwa Sundati Yerama ruherereye i Berigomu mu isabukuru ya buri mwaka, ariko abayobozi bavuga ko nta mihango yo gutangiza abakobwa ihabera. Vainda n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Karnataka, akaba kandi ari mu bagize inama y'ubuyobozi y'urusengero rwa Yerama, yabwiye BBC ko umubare w'abagore ba devadasi ukiri muri uwo muco wagabanutse cyane. Yunzemo ati ubu ni icyaha gihanirwa. Dukira amatangazo n'udupapuro mu gihe cy'ibirori kugira ngo twibutse abantu ko bazafatwa ingamba zikomeye mu gihe abantu b'abakobwa basunikirwa muri ibi bintu. Akomeza avuga ko hashobora kuba hari n'abagore 50 cyangwa 60 gusa mu gace kanjye. Nta muntu n'umwe uri gushishikariza gutangiza abakobwa nk'aba mu rusengero. Twahagaritse umuco wa devadasi kwera ingamba zikomeye twafashe. Nubwo avuga ibinge bari ku bushakashatsi buri gukorwa na leta ya Karnataka 2008 bwerekanye ko mu ntara hose hari abagore ba devadasi barenga 46,000. Shandirika avuga ko nubwo bitari byoroshye amafaranga avanye mu Burayi yamufashije kuva mu bukene kugira ngo yinde abana bivangura n'isoni turuka kuri uwo muco. Yabohereje kwiga mu mashuri acumikira abanyeshuri, yizera ko bizabafasha kugera ku nzu zabo batanyuze mu nzira nk'iyo yanyuzemo. Kuri ubu Shandirika akorana n'umuryango utabara leta kandi urajya kwisuzumisha virusi itera sida. Agira ati nashaje mu myaka mike iri imbere sinzashobora gukomeza gukora uburaya, nateganya kuva mu Burundi maze ngafungura iduka rizajya rigurisha imbuto n'imboga. Shiripa afite inzozi zo guha umukobwa w'amashuri meza, afite agahinda gakomeye k'umuco wa devadasi. Mu gahinda kenshi ati nashaka ko ibihagarara burundu, sinzemerera umukobwa wanjye kuba devadasi.
ntabwo nshaka gukomeza uyu muco. Ankita avuga ko yifuza guhagarika ibintu maze agashaka umugabo kandi agakuraho burundu umukufi ahorana ubaranga nk'abadivadasi kuko ari utuma abagabo babamenya bakabagana.